Ka Ribhoy District Sports Association hanin kasngi ka khan rew tarik yayong arjar arpuar kalas dang ya kabanjet ikirang ba ikithaile kai football kiban mikmat na ka district bani shimbanta ha ka Meghalaya Games kaban long hau bna jemmang arjar arpuar kani ka jingjet ikirang ba ikithaile kai football la pelong haki artali ki madan kata na ka benta ki shenrang la pelong hamadan ile kai jong ka umsning patarim bat na ka benta ki kenthei la pelong hamadan ile kai jong ka umran yang bernai kumshi benta ban ai mensim ya kita kirang bat kita yele kai football laidon rengkat bat wan ban sakilang da usamla sunshine makri bat haka jingdon lang u presiden ka RBDSA uba RB Shadam haka ju kapor ban ai ka jingkershan lang ya ka RBDSA na kaliang usamla sunshine makri ulan no sniang da kasong pisa kabasan pau hajar tingka bat kumban syupen kan mau na kaliang ka office jong ka RBDSA lengba ka athletic committee kalapha ya ka jingpen tip bakan don ka selection na ka benta ki khun samla ka them Ribhoy bat kumju ki athletic club ba ka tei ka selection kan long ha ka arpu artarik bat arpulai tarik yayong hamadan shinong marngar ka ban sedang nadu ka prabaji menstem basis mo pagyo ban ni samla haka under 21 kiyo ban simbenta ni ka Meghalaya Games matsawan then I probably kumju ki players la poi lang ni ban wish all the best if mapin sya select ban pin yo represent ha ni ka district jungi te kumju ro na kaliang junga kumu samla na po umsing konstruksi nga dap recruitment bat kumju ro nga ko hi ban kuntu ni sports kiwi kita ki athletics bagi sports bagin laban uplift lan ki laban kiu shikwan ya kan ka jing lakai RBDSA karon tibun kini kita ti jongka ka football committee ka athletic bagi duwing te kani kalat yang ni bangi yo ni simenta kani ka foot Meghalaya Games karon sedang laduka ardu new tarik jong na me te ngila penbek yang ngilasanya ka football committee bahkan select ya ki players ki berde pendek simenta angte yang ngik ba ka di penya di kan long ka ba ka fair and square ka kenat ka ba long ki berde hok banyo ha juga por kamde tang hamne ngidon sa ka women senior ka bangin hablet mentang te meran yang bernai kina liang yo kilong jong kin thelu kin sa mentalang ha ka football nang ta ka arpu lai ngidon sa trial na ka menta ka atletik hante hamadan mangat te kini li kesnam ha ka RBDSA ka hab ban ulut sibun ka por ka bor ka jong ka jinu di samiron sibun bat ngiladu apo ni ka snam manyayo bentang lobun ki bentang sport na daw ba yo ni khang dam jong ka sarkar bat yo ni pang covid tengi ni skema bentang snam te nomor ba ka Meghalaya Games kolong te ki sport activities bolong ngilala bentino manang sak man ngila ngin ti ba ka pi kumbino la ka buan bentang snam ni kini yo bentang lada film long ki masajid manle cha ka Meghalaya Games in pintayo ya ki link ni sedang na menta ngilaya baik bat football committee bagi wiki games benangsa ngin sa continue wiki hantu dinai badai bat ya ka league jong ya ka boy league ngin sedang no apo kini ki benai me kumne smart dengan is kembang bare sang jong ni lawan penio ya ki no ila kai haki yang balo benta ka man ki sport hamin idon iba sunshine makri uwe yang samla bare dengan no teman sing nanti dui di kunjung ba ne alang londo de ude nan mai baru di kandidat bukan saya ayang akan ya election na musning au ajar arpulai di kum kada ke jong yen dalti jong ubat ni ngalaya tui ong tersungha ya dan mentalem bat ka RBDSA hari ini disep ka gobun berorganize ko kum kini ki jingla kai na te hang ko idon ka ni bertau di sungu di bertau di ai kulai yang ne usam larang ba mula kloi ban ya don ki ban ni baru lawan hak mat di pihak ko ngani skam ba lamba kita di mu ha ke jong ni sekarang ini orang say sama kerang sama jong kene ka dong jong ni bandi khmat nak mata ka dong kari dong kubli